الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذي حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Mahuli mga kamaasan, kamagulangan katautay manghurang haara masin Allah Ta'ala, maniyok tiyo pangadjian tungod hakahalgaan sin ka-ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno-uno hinang iban kabtangan, uno-uno parakala, dain hamanga piyangayusin Tuhan na to Rabbul Alamin, in subay, in mukarna sin tiap-tiap siulagan, tulus ikhlas fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna-muna, aun dain ha mga nasabot sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, tanda sin kalagbuan sin ka-ikhlas fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay bimakna, uno-uno kabtangan iban hinang suwaira tuod in mukarna tulus ikhlas fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahin ha mga nasabot sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, haadlaw susungon, panagnaan din ha mga hisabon, panagnaan din ha mga hukumon,
amo na into tao ini. Muna-muna, amoy mga sila mujahidin maglulugtong, maglulwastong sa adharan fi sabilillah. Sabda sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhid. Hambuk lang niya mujahid, hambuk magbubunuh haram fi sabilillah na parang nasabil. Mahuli piya kita sinallahu ta'ala kanya in mga kanikmat-nikmatan. Serta kihatian iban keingatan sinambuk tau yaun. Asubuhon na siha adlaw kana-kana. Iyon umulang ni in nikmat yan. Nikmat kusog. Nikmat kaisog. Nikmat uno-uno na rin ha mga biyutang sinallahu ta'ala kaniya. Long sintaw yaun. Ya Rab, in ako, miyagad ako nagjihad. Miyagad ako nagbuno, hakarna mo. Sambungan siya sinallahu ta'ala, puting mo. Sambungan siya sinallahu ta'ala, puting mo. In ikaw yan miyagad nagbuno, hasupaya kau maiyan, in ikaw yan tao maisog. Na amuray sabiat to in kiraita. Bimakna, amuray sabiat to in mukana sin manu siya yaon. Wayro gaing makaingat, bang uno in mukana sin manu siya yan buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Naring hasabian, piara akan siya amoy hipapaguyod, sambil piatilakbo siya palang sinapinarka jahannam. In hikamaruan niya, hambuk usog, hambuk tao, nanuntot ilmo, nangadji, nang Hindu, nagbasa Quran. Para tungon na siya adlaw gana-gana. Ipakita sinallahu ta'ala in mga kanikmat-nikmatan niya, sambil kaingatan na sintaw yaon. Asubuhon na siya sinallahu ta'ala, iyon mo lang na in nikmat. Ilang sintaw niya, Allah, nanuntot ako ilmo, nangadji ako, naglugto ako, nagpunsin mga ilmo, panghati, sarta piya sa plag ko, piyang Hindu ko, iwan lang niya nagbasa ako lang niya Quran, hakar na mo, lang sinallahu ta'ala hamano siya iyon, puting mo, in ikaw lang niya, nagtuyo-tuyo kau nangadji, timuyo kau lang niya amuin, nanuntot ilmo, hasupaya kau lang niya matawag in ikaw yan, taulong niya tagapanghati, hasupaya kau maiyan in ikaw yan lang niya alim, damikyan, nagbasa kau Quran, hasupaya kau lang niya matawag maiyan in ikaw lang niya magbabasa maingat magbasa Quran. Amuray sabiat to in mukana simano si ayan. Wayro ing makaingat bang uno in niyat sin manusia buat malengkan tupot tunggalin Allah Ta'ala. Dahil hasabian piara akan siyahi papaguyod sambil piatilakbo palong sinapinarka jahannam. In hikatu, dahil ha mga tumpukan sin manusia, amo na in taurayahan. Haadlaw gana-gana, ipapakita day sa sinallahu ta'ala in mga kanikmat-nikmatan doon kaniya. Dihilan biyusan siya sinallahu ta'ala pangalta. Waiya sinam biyus kanya sinallahu ta'ala pangalta. Asubuhon na siya sinallahu ta'ala, mapuas sinamu in kiingatan niya, in yaun alta, biyus kanya sinallahu ta'ala. Long sinallahu ta'ala, iuno mo lang niya in ni'mat yan.
Long sintaw yaon, ya Allah, way pa rin ha mga amuin haran mo, bimana way pa rin ha mga parakala amuin kagunahan nila yaon nafaka, kagunahan nila tabang, kagunahan nila amin tuko, buat malingkan yato ako timutuko. Yato ako amin miyamagad atawakan nagsasarak kaharan fi sabilillah. Long sinallahu ta'ala hamano siya yan puting mo. Long sinallahu ta'ala hamano siya yan puting mo. In ikaw lang niya nagsarak ka, in ikaw nagtabarro sin alta mo, hasupaya in ikaw yan matawag baha sa tao magmumura lang niya sin pangalta. Amuray sabiat to in kiabayta. Bimana amuray sabiat to bang unin halong sin pangatayan niya. Wayro gaing makaingat bot malingkan Allah Ta'ala. In ikaw yan long niya nagsarak ka hasupaya sadya matawag maiyan in ikaw yan tao magmumura. Dahil nga sabihan piara akan in manu siya yan sambil piyakuyod, sambil piyatilakbo palang sinapinar ka jahannam. In Muawiyah ibn Abi Sufyan, miabot man kanya in hadith ini, nagtangis, nagdangulngul, sambil lang tapyonong, nakasayuman siya, in akin niya, bunnal nato lang na in Allah Ta'ala iban sin Rasulullah. Maktan bunnal lang na in Allah Ta'ala iban sin Rasulullah. Ampa niya biasa in parman sin Allah Ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Isiyo-siyo in manusia in yaangot niya amin dunya iban nasin mga parihasan dunya matan hirihil na mudakan niya bang uno intong basing kakahinang niya dunya. Sa tarik tuod kahilangan, in uno-un na tungbas amuin hitupot hitungod hakakahinang niya doon ha dunya. Sa sumagawa, wayro gaing parsukuan nila adlaw qiyamah, buat malingkan amo na in narka wala iyazu billah. Narihay ni mga kamaasan kamagulangan hamasan at bihayaon pangasungo. Magmaap dakuman ha mga kamagulangan iban kamaasan. Bukon in kamaksuran sin amuin patumtum iban pangadjian nato. Amin pag-ianon aun biya mga piandigan iban aun biya mga piyahati uno bang uno. Buat malingkan amuin pag-ianon lang sing kamaas-maasan maka ino-ino. Sarin na sa in mga taubukon Muslim, amin wayrabi ang mga panghalga inasin adlaw gana-gana. Sarin na in mga bukon Muslim, asal-asal in halong sin amin pikilan nila yaon, way na anguto nila adlaw gana-gana, di rayan hadunya sa amin mga Muslim bihayaon. Hama sa bihaon ini, asuhon, simbiakato taniyo, ingin hawabaran, dana in sinhisiyo-siyo na rin doon. Uno baha isab inhangkan, iban uno in mukarna, sin mga sila, amin naglulumba-lumba, nagaapas-apas, dumawhat sin pagnakura, iban pagtaumaas, pagdarungan hakauman. Amin mga sila, din ha mga bangsa muslimin, asal dawukon inibi ang mga asubuhon amin suway naman kita ni umingat. Sa nabiya na sin akin, patumtum. Unuin mo ka na sin ikaw yan bang mayta, mabaya kau magdarungan. Unuin hangkan bang mayta, mabaya kau yan, amuin kumawasin kawasayan. Unuin hangkan bang mayta, suway naman kapag kalo, mag-araw sing kawasa. Mahinang sabab makapag-asag dugo in maglawlang bunghang karugo. Unoing sabab bang mayta atas kailo biyahiyan, amin manglaog kaibanan.
Habang man dumaog iban makawakda in daraugan pagtaumaas iban pagnakura. Bukon ka insoy-soy sim mga kamaasan in nakaunayat to. Hipagbinto pa sing kamaasan, di mabaya amin umulin sim parakala pagtaumaas iban pagkawasa, sabab kiyahatihan iban kiingatan nila in pakaradyaan yaun pakaradyaan, amin atas tanggung sin tiap-tiap amin nagtataumaas, bukon yaon para kala maluhay-luhay. May tainbihayaon atas kailo. Tumaon atawakan dumihil. Magpanaog sin mga pangalta bang sadya yaon amin bihari ha mga tao miskin. Tanto na sadya mura-murahan biiznillahi ta'ala. Tumaod naman in magdayabya sin mga taurayahan. May ta atas long tabihayan makapagkalo. May taapat atas makapagbuno in maglawlanggong maglahasya. Mahi atas makapagbugto parsugpatan hasabab sadya sin pagnakura. Uning kita mo rin doon. Law tabihayan atawakan uning mukarna mo. Uning niyat mo halong sin pangatayan mo yan. Uning maksud mo yan. Sabab, muna-muna. Karena sintuhan. Kagunahan in bangsa muslimin in suway aw magnakura din ha mga sila mag-uhanan habang sa muslimin suway raaw long niya muslim. Alhamdulillah. Kagunahan long niya amin suway long niya ang tumindog din ha mga bangsa muslimin magdarungan sabab di makajariin magdarungan amin bukon muslim. Okay, alhamdulillah. Bang bihayan in niyat iban sin amin muka na sin pangatayan mo yan. Hambok din ha mga patumtum muna-muna. Pagparuntol kau. Ay bimana pagpaadil kau. Ay bimana pangadjiin parakala amin unuin ikaw unin di ang mga kawasa atawakan unin responsibilities in ikaw yan maong pa mga raayat mo. Hasupaya kau makalamod din ha mga beta sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imam adil. Hambuk din ha mga makalambong, makasilong halambong sinarsin Allah Ta'ala adlaw qiyamah. Amuin nakura mabuntol. Amuin nakura adil. Ay bima'na in halong in mukan na sin tao yaon, sin nakura yaon. Bang biadin sadya suman yang in raayat niya. Bang biadin sadya hikarihil niya bang uning kapatot sin tiap-tiap siulagan. Bat amo na ini in parakala kaya bubugaan sin mga kasahabatan kaya ridaan sila sin Allah Ta'ala katan. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yatuhawla Madinah. Sa sumagawa bang bukon sadya amin pag-iyanon kaya pagtayakkupan siya in amin mahinang nakura mag-amir mapuasin Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu long sin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Hambok long niya bili-bili. Amin malikdas sa dalong niya dito hawla Iraq. Mabuha na kulong niya asubun sin Allah Ta'ala bang mahitayat to biya min nalikdas atawakan mahitayat to biya mga naligad inhambuk bili-bili yato. Inya to tungod sa dalong tabihayan habuha nila simpakaradyaan pag-asuha adlaw qiyamah. Damikian long sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam ahlul jannah thalatha. In taw sulga, in luon sin sulga, atas tung kabahagi din ang mga manusia. Hambok din ang mga bahagian din dito, sultanun, dhu sultanin muksit, amo in tao, nagnanakura mabuntol iban adil. Allahu Akbar. In hikatunia, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina inda Allah, ala manabira min nur. In mga sila amin nagnanakura mabuntol, mura-murahan paling kurun sila sin Allah Ta'ala, doon hapamimbaran nagsasahaya. Amin mga sila nagpapabuntol. Adapon mga kamaasan kamagulangan katawtayin mahuram. Pakaradyaan pagdarungan. Pakaradyaan dum umangot sin amin pagkawasa. So ay tumtumon sin mga kamaasan katawtayin manghuram. Long sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam
innakum satahrisuna 'alal imarah. Matan bunnato din kamu yan hasusungon. Tarihan da kamu yan. Tarihan da kamu yan kumawas amuin kumawasin parakala pag nakura iban sinamin pagtaumaas. Wasatakunu yawmal qiyamah wasatakunu nadamatan yawmal qiyamah. Mahulilaw na in pag nakura yan pagsusunan daha adlaw kana. Hangkanda in Rasul sallallahu alaihi wasallam imian kan Abu Dzar, ya Aba Dzar innaka da'if. Ya kau Aba Dzar, ayaw kau umangot sin pag nakura. Ya Aba Dzar, ayaw kau umangot sin pag nakura mayta sawab in ikaw yan malamma. Di mo yan hikat amin hikarihil iban, di mo yan hika amin maparagbos bang uno in kapatot sin rayat doon kay mo. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadama. Tumtumun niyo long niya biyan, tumtumun mo ya Aba Dzar, in pag nakurayan long ni amanat. In pag nakurayan haadlaw kana, in yalong niya pagsusun haadlaw kana. Subhanallah ta'ala. Hangkan dalong sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sinfani min ummati la tanaluhum as-syafa'ati. Dua rin ang mga bahagyang sin manusia di sila makalamud sin sapaat ko. Hambok na rin dito din ang mga nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sultanu zalumun ghashum. Amuin hambok nakura, amuin anyay hakauman atawakan anyay ang mga rakyat niya. Amuin nakura, di niya hikarihil bang uning kapatot sinamin hula niya. Amin nakura, wala niya piaragbos bang unuin amuin biya mga kapatot sin mga amuin piyag na nakuraan niya. Wala iyazabillah. Hangkanda mga kamaasan kamakulangan katauten mahuran. Bunal bukon sini biya mga tiyodjoin para kala pag nakura. Amuin suway biya na sin akin, sibu dakita nyo kataan. Muna ka ikhlas, hakabtangan iban hakakahinang. Sa amurakuman, hama sa bihayaon. Yari na kita niyo misaning kabataan na kahahati na. Bihayaon, magsusung, bukon na maugay long simbaha sa bihayaon, eleksyon na long niya bihayang. Pag-uwos, tahon pa tahon, magpakarungok kita niyo. Sa rinain ha mga hakahula-hulaan bukon Muslim. Sa amin hakahula-hulaan bangsa Muslimin. Amin biyak makasusalando, magtayin manghod. Sibu Muslim. Hangkarugo pa. Magkampong maglasya, magtayin manghod. Hasabad sadya sin pagkawasa, magbuno. Hasabad sadya sin pagkawasa, mag-asag dugo. Hasabad sin pagkawasa, maunin pagbugto haparsugpatan. Allahu Akbar. Unuin hangkan, bang may taiyaon biyak mga pagtuyo-tuyuan naman sin manusia. Unuin hangkan may tapagbunuan yaon. Unuin biyaon din doon. Hangkan daing para kala ini mga kamaasan kamakulangan. Kakunahan suway hidya tulon. Sinkitan yung katan. In muna in para kala ini bukon ini biyak mga magaan-gaan. Sawab misang biyak diin magmaap. Tumtumon na to. Bang so pamalong ni aming kumawas ako ha para kala yan. Sawab sadya long niya sin amin alta. Sawab sadya sin amin kawasa. Amin hasupaya bantuon, mataod day sabdan, amin pag-usaha, supaya makausaha, magkarayahan, mabiyasing kaibanan. Bangso pamalong niya babantuan, pag hinang sadya ko simarayaw, misang kauri umangot babantuan, bantuon da kaw yan insyaAllah ta'ala. Ayaw sinlong tabayan kumawas, kaw magparakala, magnakura, sakali, di murahi katunay bang uno in kapatot sinra ayat mo, bukon yato babantungan in amoy karungan mo ba't malengkan ada kala sukna pasin mga raayat sabab sin panganyaya sin nagtatawmaas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum faya fawzal mustaghfirin istaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi
ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dainha mga tibayhuan sin atawakan hambuk dainha mga upamahan sin mga nakauna. Pag nakura sin mga nakauna rin kato taniyo bianakan Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz hamasan niya bukon damaw kay siya nagnakura sa hasabab sin kaadilan iban kabuntul hawak tuyad to di magbus inbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pahambok sahabat banglong niya abutan muralong niya paharaon sin Allah Ta'ala yung pangumulan mo yan mabot dain waktu amin way nakabakan hawak to yaun miskin hamasa sin Umar ibn Khattab Umar ibn Abdul Aziz lang sin mga ulama in mga sila magtutunay sin zakat way na lang niya tumabok way na tukbalan sin zakat amin mga sila miskin hasawab sin uno kaadil iban kabuntul sin papano sin Umar ibn Abdul Aziz dahil hasawab yan innahin ang hamasayad to piaglimaya mga tau-ipon sawab in kanya pakanya bukon na miskin way na hawak to yad to amin karakan miskin dahil hasawab yan in katan sin mga zakat piaglimaya ng mga tau-ipon hawak tuyad to. Umar ibn Abdul Aziz amin palitaan aw man naranya naglingkod-lingkod in piagbisarahan sawab sin pakaradyaan sin ummah pakaradyaan sin raayat masi-masi amin palitaan iusal naubos man sila nagbisara limaton na in piagbisarahan nilang papakaradyaan bukon na pakaradyaan sin raayat piyong ang pasyuan in hambuk palitaan amin palitaan pag-usalon niya nakaasumo India na nagbisara may tamulong niya piyong iban may tamu yaon amin siyuan long niya impalitan ini kaina impiagbisarahan ta pakaradyaan sin umat pakaradyaan sin raayat ini long niya suko sin raayat bihaul long ni impiagbisarahan ta bihaul long niya bukon na parakala sin raayat dahil nga sobyan ini long niya amin pag-usalon bimana amu ini imparakala atawakan amu ini impiagmimilikan sin ako dari nga sobyan mga kamaasan kamakulangan kataw-tay mahuran. Panawag-tawag pakataan. Bukon day sab amin pag-iyanon in agam Islam nabubutas iwan sin parakala pag nakura. Day sab makajari imbya kato taniyo lang tabihayan amin subay na sadya babaan sin amin payong sin bukon Muslim. Sawab natbang nato biya urulon iwan biya mga balikon in history sin amin biya hula Pilipinas Muslim saan in nakauna rin sin bukon Muslim mga bangsa Muslimin hangkanda tumuyo naman kita ni amin subay in amin hataasan sin biya kato taniyo mga pagkahinato Muslim sa sumagawa karunahan Hahi siyo in umangot sin parakala ini
Hamo na muna tod suway tulus ikhlas in pangatayan niya. Hikamarwa niya ando. Haamin hirihil niya. In kusog iban kaya niya. Pagtuyuan ni amin bang biya di maparunto ni in parakala yan. Adapon. Bang sopa maamin sumupa parakala yan amin dagbus. Mautong sadya pabukon marayaw. Amin sa kaubya sing pag-ianon sing kaibanan. Misan na sa kaulong eton na aun pahataasan mo. Misan na sa kaulong ni magpabuntol nari mapmawaya ingataasan. Nabang sopa maamin maabi-abi pak atawakan mahinang sabab. Hasababan sadya sing parakala yan amin di kita niyo makapabuntol iban sin di natu hika dihil in kapatut sin raayat na maraw pa'y sabhati ko baha in amo in parakala pag tali-talian marayaw bang uno tuod in patot hinangon hasupaya kita niyo mga di mataksil adlaw kana sawab imbay kasi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati in kamiyan katan aw niyan amin atas tanggung niyo haadlaw kana kataan kamu yan lang niya mas'ulun asumuhunda ha mga parakala piag amin di atas tanggung sin kamu yan. In ama halong sinbay asumuhunda sin anak tungod sin mga anak asawa niya. In asawa asumuhunda siya tungod sin pakaradyan sin banaiwan sin anak niya. In daraakon halong sinbay sin amin di mga nakura niya. In nakura damit kan halong sin kauman hahula asumuhunda adlaw kana. Hangkanda in haparman sinallahu ta'ala. Haparman sinallahu ta'ala, parman sinallahu ta'ala. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun in manusia aming katukbalan sing kitab niya rampal palawan niya. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Walam adri ma hisabiyah. Ya laytaha kanatil qadiyah. Long sintaw yawn, ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniya. Intao katukbalan sing kitab ni rampal palawa. Sambil siya makapamuha adlaw kana maagna anni maliyah. Wala dalong niya nakatabang nakamumpaat ka ko inalta ko. Halaka anni sultaniya. Maig na igdaring ka ko in pagsultan iban sin pagnakura. Hangkanda haadlaw kana hawak to manawag tawag na in Allah Ta'ala haadlaw kiyama. Limanil mulkul yawm. Kan siulong in pag nakurha adlaw ini. Way hang sulag din ang mga jin iban manusia. Long ta kaya bayta na sa tukato taning halong sin Quran. Fir'aun amin nangako amin Tuhan sa taas-taas. Fir'aun amin binsala niya in amin amin ang mga ipon hababaan niya. Nangako siya na sa taas-taas Tuhan. Sa asumagawa adlaw kiyama, way hangsulag din ang mga jin iban manusia makasambong hadarat sinallahu ta'ala limanil mulkul yawm. Kansyulong na impag nakuraha adlaw ini. Kansyo kawasaha adlaw ini. Jumawabin Allah ta'ala lillahil wahidil qahhar. Tupot na lang niya paamin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan na mga kamaasang kamakulangan katautay mahuram. Biya na sinaki tarsampay way rasalla niya ini maksud haamuin patumtum pa mga kamakulangan kamaasan buntula sadyain niyat mo alhamdulillah karna sinallahu ta'ala maksud mo yaon maghidyatul sinhula in maghidyatul kaw sin kauman maghidyatul kaw sin amuin bangsa muslimin ayaw bangsa muslimin sambil bukon bangsa muslimin parayawa sadyain amin niyat mo. Insyaallah ta'ala, hinangain karausan mo amin, hikarayaw sin amin raayat biiznillahi ta'ala, ando kailo. Biiznillahi ta'ala, bang man kau tabangunda sin Allah ta'ala, haniyat mo yan, iban sin kakahinang mo biiznillahi ta'ala. Adapun, bang saupama amin kumawas in manusia, kumawas in pagtaumas, iban pagnakura, hasupaya mabiada sin kaibanan, amin pag-ianun, chance na inilong niya, bihay ini, bihad to bihayan, ando tumtuma haadlaw kana na aundain pagsukot iban pagtuntot haadlaw kana ando kailo bang manisab kita nyo katan
tunyokan da sinallahu ta'ala labi aulana in mga kamaasan nagtataw maas kato taniyo in mga sila kamakulangan amuin dihilan kawasa hakahula-hulaan bangman sila tunyokan sinallahu ta'ala pakaruntulan muna bangman in amuin mukan nasin sila tulus ikhlas fa Allah ta'ala iban bangman sila tabangun da sinallahu ta'ala amin maghidjatul hamanga bangsa muslimin maghidjatul harayat maghidjatul hahula amin bangman murah-murahan mainot-inot na malawain mga parakala labi aulana amin bangman ni sabdi da mahinang para sa baban makapagsagga makapagbuno makapagkalo in mga sila magtawtay mahud in mga sila katan bangsa muslimin magtay mahud ha ka Islam bangman di da maun in pagbuno bangman di da maun in paglaog bangman di da maun kailo in pagkalo hasabab sadya sin parakala pagkawasa bangaon sarapat ando uno bahain dayaw niya bang sa pamaong kita ta inyaon patut amin subay hibutang amo na sa dayaw in tukuhon nato may ta supay papawi ang mga mabi kakangyaon amo imbi maghilla iday nga taas pababa may ta bangaon kita tanan na marayaw may ta subay ta pahibaba bihayan so pa masadya may tari nato pagtaayunan bang kita nato inyaon patut da subay hibutang hakawasayan ihasupaya ando ingkatan niyon sumong na paunahan insyaallah ta'ala man na yung babog din hakatan biiznillah ta'ala murah-murahan bangman kita niyo dihilan da sinallahu ta'ala kay ikhlas katan serta bangman tinyukan kita niyo sinallahu ta'ala pakaruntulan iban bangman kita niyo piari hala sinallahu ta'ala din hakatan unuun na kamumulahan din naman di dunya dagpat paadlaw akhirat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إني داع فآمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيب لعبده وسائله نسألك اللهم الاستجابة يا رب العالمين ونسألك اللهم أن تردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا واحفظنا اللهم بالإسلام قائمين احفظنا اللهم بالإسلام قاعدين واحفظنا اللهم بالإسلام قائمين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين اللهم وفق أمور المسلمين يا رب العالمين اللهم وفق جميع ولي أمور المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لما ترضيك وترضاه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الإخلاص والتوفيق والاستقامة ودوام النعم وحسن الختام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا من لا يرد سائلا ولا يخيب عبده وسائل نسألك اللهم الاستجابة في هذه اللحظات المباركة وفي هذا اليوم الفضيل وفي هذا الشهر المبارك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم السلام